In between. One of the curator of phallus in Bhutan, Galon, I'm quite surprised with the price. $350. Only. Why? Phallus janjo mixin. Dubki this thing. Dupova ki the mabuncho. Dublu di jasangap di pabbe pidola. Pabbe. The ani phallus cheese zo sani the gamchigo. Hani zodalo halam hati chide gongla. Goya amchira. Namsemani ko gaga giku disu pura zo bondo disu zo ani tele ani zopcha sosu disu lalen thago bola. Okay. Then 300 labni but still the yalam. Pura disu pura kolebe ani palti be kichugiane be. Palti be de kolebe. Nami samen chan dazim be bola hansu topchi tele lasna. Zopcha che zongbu sela pechi ani finishing chapola. They almost 95% completed. Completed, yeah. Ani halm chi complete yasi. Te telanga chi soksum phugula telelas na soksum phumchi chi jong. Anzume juni me. Tela anzum jong la. Anzume final product di